Вот, bu класс bir уратından болар. Манна Михаил Ишимович Николаев биһиги бастакы президент үйрен. Görüntülerim bu parklara gidiyorlar. Бу музейга музей образования Хангаласского улуса ден Полуратах, историко-краеведческий музей. Бу актемнагы научно-образовательный центр ихинен терилибит музей болар, онон оскола музейе. Манна бу терилибитте 2016 сыллакка ол териллитер отон чисто бары коллективнен асаба түһен, онна нехиленне көмөлөһөн түрген байтык терибиппит. Онон билигин оттон толору хин качылыла интерехине музей болан турар. Бу бүгүн колобура Жокускай кораттан 2 номердах политехническая осколатан 4 класс оголора келен экскурсиялан бардылар. За дело коммунистической партии будьте готовы. Он всегда готовы. И пионерской, комсомольской территории тоже общественное движение. Кесулларга Жокускайтан, осколалартан өттүттен интерес бар. Курутун мелжикиннери көрсөбүт, экскурсия териебит, сүрдагын ден мактаналлар. Бу маннык оттон именно үйрәгәри историятын болан баран манна экспозициялар бит туакканан аллар. Биле үйрәгәри бу улуска хайдак сагаламытын тонып. Бу музей сайдар кескилләк өссөдаганы улахан буланнардак бит. Анан бу түгеннен туханаммын оттон жону баргытын бу музейга кәләһилҗиң өскөтүн ихе туарин тирехине экспонаттак боллахытна өссө или тутурдах кәлләкытна биһиги улахан нык мактанабыт.